I wish I for you watching Biom Sado by Angel 1029 and Angel TV. So now the Etienne said any Casamna Edo, yawo the capital of the Golden Kingdom. Kumasi. Yeah, need the whole. What do I say? Oh, yeah, every bruta. Now you buy no you bedru ye no. Men so tintin say the Golden Tulip Hotel. And a high Kumasi Rattery Park, and you Gina Sesiana, Ubaha, aha, kono papa, I have a year pa. The moment in times one, Ubaha, Ubehuno statues, I can see, I mean, can I be because a bastard near there. Where ye or 2-4 Adjumant Premper the first. Now, or no, Sagranti war, no muno, and where cheap pepe, yene British phone tokwano. And much na obabedi ade and which was any abrofo no kunye time on your margin so mo pay the golden stool na o sent me anka ya che no de ne call say shields ono nimfoni na ya ye ne kakraka huni kakraka edisi a hand so the to us say or say Adjumant Premper otumfo otoso mienu 1931 to 1970 and odi ade the proud educated king ono and the schools are kesia a war Asante region hey na Premper College opoku ware any ade ono ne ohina wo wiase mu kane e wa bibirem ha or the institute scholarship and am so munu fie nom ne buzia nom ina nya sika de free Ghana ha ko abrochire e de ko sua ade ono and sisi sa schools ahodo akese e wo Asante region ha enso enyina e magana fo bebrenya so emfaso eno achi no na otumfo eye opoku ware ono so etoso mienu ono so baaye no Asante mantom ha amanto aman ahodo ni na mahene no beba ba mu sa bam ma kingdom no mu eye kakaka then ono koye no the king of kings King Solomon otumfo say to ababio otu kru ya ne krawe woma so 1999 na obedi akonwa sibesi samre ya eja oda de te akonwa so ye bom pai pama no se yewura betena se na wache watena se yie pa dimfie bebre ewo akonwa no and so eso wa wonim obaye no de educational fund the buyer the mobile library can't home mobile clinics near ade nyina no e de na bedu ka ho de buyer wo hwe ahemfa kase e wo ha nyina but sesi ayo ha de ye wo eye yenra eye Kumasi Metropolitan Assembly mayor Odano